Lishonile mbukeli kepha ke belingeke lashona ngaphandle kwetindzaba talo nati ke talamuhla tingelwimi lesiswati la ku SABC asibukele tihambe embili. Since the beginning of my tenure at DPCI KZN, Mr. Matlala has never been a subject of investigation. Inhloko yema-Hawks KwaZulu-Natal Major General Lisija Sinona ithi kusukela yangena esikhundleni sema-Hawks kulesifundza amangaphenya somabhizinisi Vusumuzi Khet Matlala lamchaza njengemngani wakhe. Amaphoyisa seqinisekile ukuthi uclient wethu uMangobese usechargiwe echarged njengeleader ye-March and March movement. Umbuso uvulele inhlangano i-March and March MK Party ne-Operation Dudule emacala ecugudela ludlame. This is a very precious moment for us, more especially for a team that comes from the township. Inkundla beyibitwa nge-Orlando Stadium seyibitwa nge-Orlando Amstel Arena. Inhloko yema-Hawks KwaZulu-Natal Major General Lisija Sinona itshele ikhomishana yamadlanga ukuthi yaqala kuhlangana nasomabhizinisi Vusumuzi Khet Matlala emshadweni ePitoli emkhathisini kweminyaka wa-2018 kuya ku-2019 kanzi baqala lapho ubudlelwane bakhe naMatlala. Sinona bekathula bufakazi bakhe ngembi kwelikhomishana lamadlanga lekanisa ePitoli. Sinona wetfule ubufakazi bakhe kwelikhomishana yamadlanga ngaloko lekuthiwa budlelwane nabo nalosomabhizinisi lokundzabamlonyeni. Uthi wethulwa kuMatlala yena ngebunguye bakhe hayi ngesikhundla lanaso njengeliphoyisa noma kumbe kukhona lebekade akubukile kumabhizinisi aMatlala. Mr. Matlala was introduced to me through a relative of my wife whom she was dating at the time, and then they said he's the owner of Khet VIP Security Services. We exchanged numbers and then I happened to like him. Sinona utshela ikhomishana ukuthi eceleni kwakhe umsebenzi KwaZulu-Natal Matlala azange sekabe ngaphansi kweliphenyo lama-Hawks. Ungetenge ukuthi ude lemininingwane liyamanisa Matlala netento tebugebengu noma lokho eyamenye nabo. I must make it plain to the Commission that since the beginning of my tenure at DPCI KZN, Mr. Matlala has never been a subject of investigation within the Directorate since 2020 when I took up office till today. Elutsabeni lehlakatho kweliphiko lebekade lubona nekubulala lokuyemene tepolitiki uthi kumendeka ukuthi wayendlulisela kuMatlala lencwadi lebekade iqinisekisa lokho. Uthi nangabe kwendeka wayendlulisa njengelo ati lobekade lusedidlangalaleni loyemene netindzaba lebekade tsematheni ngaleso sikhathi. I believe I might have because I might have not sent it only to him. I think I might have also talked to my colleagues about this. No, sharing, not talking. Or sharing. Shared it. I believe I might have, commissioners. Umsebenzi wale komishana uyachubeka. Since I saw this article. Emalunga elikomiti lesikhashana ePhalamende laphenya tinsolo tekungenela kwepolitiki inkohlakalo nebugebengu emaphoyiseni kufuthi abekele eceleni ukuthi abuya kutiphi inhlangano agcile emsebentini wawo aphinza avume ukuthi umseshi lotimele Paul O'Sullivan athule bufakazi bakhe ngekusebenzisa tebuchwepheshe. Leti ke tiphimiselo temcondzisi wemkhandlu lobuke kuthuthukiswa kwemthetho-sisekelo kuleli Lawson Naidu lophinze wachaza O'Sullivan njengafakazi lomgcokwa. Selivele emahlandla ligama la Paul O'Sullivan ngayinetinsolo ukuthi bekatsinzeka ngalokuthi emaphoyiseni emalunga ePhalamende amfuna cathatha ukuthi avete bufakazi bakhe kepha kude kube ngunyalo O'Sullivan ukubeke baleni ukuthi akafuni kuvela sicu sakhe lapha bekhona izathu letifaka ekhatsi kuphepha sikhulu kukhasa Lawson Naidu sithi emalunga ePhalamende kufuthi acace ukuthi nguyiphi indlela batayithatha kuya embili. But we know that he's out of the country at the moment. We also know from his statements that he's not going to do that. But in some respects, that's an option that Parliament has up its sleeve. But perhaps the pragmatic way for Parliament to deal with this is to hear his testimony virtually. Ikomiti alisebenzi ngendlela kumele ngabe lisebenza ngakhona ngenxa yokungenelela kwetepolitiki. Ukhala ukuthi leli komiti lisebenza ngokuthatha luhlangothi. Lokwendeka nje O'Sullivan uvete ukuthi angeke aphendule imibuto lebuya kumalunga eEFF Action SA neMKP. We're seeing very different
lines of questioning from the different political parties, who clearly have vested political interests in pursuing some witnesses and not others. Kukhulunyiwe lokukhulunyiwe nga-O'Sullivan kepha kumcwa ukuthi avele atochaza ngenzima la idlala ngekhathi kutebulungiswa. But on the issue of Paul O'Sullivan, I thought the committee had taken a very clear decision that says that in the event that we get to the day where we need to finalize, and Mr. O'Sullivan, having been subpoenaed, has not yet appeared before the committee. As on the issue of Paul O'Sullivan, yes, we are more vested on it. One Paul O'Sullivan to come and present himself here in the committee, and if he doesn't come, he must be subpoenaed. I think the legal team is working on those matters and will accordingly give a report to the committee. Umthethosisekelo uyakuveta ukuthi noma ngabe O'Sullivan bekasakhamuti nje lesingakase sisebentele umbuso bekatawuphoceleleka ukuthi avele ngembe kwaleli committee uma ngabe atawunikwa emasamanisi. Uthi uma ngabe angawalandzeli utawubukana nelicala. Umbuso uvulele tinhlangano iMarch and March MK Party neOperation Dudula emacala ekususa ludlame kulandzela kubhikisha esikolweni iEddington Primary School eThekwini kusukela kuvulwe tikolwa. Ummeli Xolani Zuma uqinisekisile ukuthi kunelicala lelivuliwe kepha kusangaqinisekiswa ukuthi lelicala litawuchubeka njengelicala lekususa ludlame emphakathini ngoba kusalinze umshushisi. Besishubile simo estations emaphoyisa ePoint ngalesikhathi balandzeli beMarch and March bahlangene khona ngekubambisana nemholi wabo. Emaphoyisa abeke ngalokusemthethweni lenhlangano nemholi wayo licala lecucutela ludlame emphakathini ibambisane neOperation Dudula neMK Party. Amaphoyisa seqinisekisile ukuthi uclient wethu uMangobese usechajiwe. Lelo cala ke sebenzile ama warning statements bazolithatha belise ku NPA iyo decide whether likhona icala okufanele liye lenkantolo noma likho. Ngobese Zuma uthi kuyadvumata ukuthi umbuso ukhethe kuvula licala kunekulungisa lesimo. Okuxakayo ukuthi instead of complain ababengasibophi ngani ngalolo suku ngoba phela it's well within their rights ukuthi mebesibone ngathi senze into wrong basithathe ngaleso sikhathi bayasibopha basidedela saphiketha ngolesihlanu basidedela saphiketha izolo manje futhi sebeqhamuka sekuthiwa ke ikhona icala esilenzile esalenza ngolesithathu. Kusenjalo iAction SA ithi amaphoyisa kufuthi agcile kubopheni tigebengu hayi bantfu labalwela emalungelo elunvu. It's unfortunate that someone like Jacinta will become an enemy of the state instead of getting protection, and government should do the right thing by ensuring that they're dealing with illegal immigration. iMarch and March iyachubeka nekumasibinzi ithi itawuchubeka nekufuna ukuthi babekwe embili bantfwana bakulesifundza. Kanzi ke sinqumo sekushushisa sisetandleni teluphiko lwebashushisi velonke. Umkhandlu lobuke bantfu labakhubatekile kuvelonke uthi uthole tikhalo letinyenti letivela kubatali bathi bayehluleka kutholela abantwana babo tikhala tekufundza etikolweni tebantfwana labakhubatekile. Umcondzisi walomkhandlu Terina Fenzel uthi sibi kakhulu lesimo sifundza seGauteng sinetikolo letiningi tebantfwana labakhubatekile silandzelwe iKwaZulu Natal neNtshonalanga Kapa. Lenfombatanyana leneminyaka lelishumi ayikase yalubhatsa esikolweni. Sekuphela iminyaka lesihlanu make wakhe solo etama kumtfolela indzawo yekufundza esikolweni salabakhethekile. Kanzi ke ngaphambilini uke watfola sikhala kulesinye isikolwa kepha amange aphumelele njengoba bathe sebantfwana lababamba kancane etifundweni tabo. Makes me feel bad because I need her to be at school with other kids, her peers. She needs to be the same level with them because now when she's not at school, she won't be able to do other stuff. Umkhandlu webantfu labakhubatekile kuvelonke uthi batali labakhathatekile bacele lusito. We always have this in the beginning of the year, but it's almost like it's escalating, like more than quadrupled almost. Some of the questions is Gauteng-based parents who obviously work through the system, the education system online, because it works a little bit different than in other provinces where parents can go directly to schools.
ali bathathe sinqumo sekubeka abantu babo etikhungweni talabakhubadekile ngalesikhathi balinzele itiko ukuthi libabide ngemva kwekukhala ngesibalo lesidze salabafake ticelo. What we have been doing as the cases come to us, which we haven't for LSN received this year, we engage the department, the learners get placed. Lithi liyachubeka nekubeka abantwana etikolweni futhi bonke bafundzi batayitfola indzawo. Sikubutile ke mbukeli ukuthi ingabe sewusitfolile yini isikhala sekufundza esikhungweni setemfundo lephakeme kulandzele Mahlebedi lathi kunaletinye tikhungo letikhokhisa titshudeni imali ukuthi tithole tikhala. Umbono wakho uyalandzela. Isikhungo zithi sikhokhise abafundi ukuthi bathole indawo yokufunda, fanele uhulumende azodwayisa nabafundi mabaziveze bazeziphi ezizikhungo zibakhokhisayo. Abantu abakhiphisa abafundi imali zingebengu ezisezingeni eliphezulu. Umthetho awudlala indima abantu babotshwe. Nabafundi nabo bangavuma ukubikela nanoma ngibani imali abangamaziko. Ngapha mina endaweni yami nje baningi abantwana vele abakasithola ispace basokola ezikolweni. Abanye batshelwa ngalawo ma-cold drink ukuthi they have to pay something at least ukuthi azokwazi ukuthi athole ispace. So inzima inyani iqiniso kakhulu lento yokuthi abantwana bastruggle ezikolweni. You have to pay something so that umntwana ukuthi akwazi ukuthi angene esikolweni. Ngapha ngakimi bekuhambe kahle yonke into ayibanga khona inkinga kodwa ngicabanga ukuthi lezo khungo lezo ezikhokhisa abafundi imali kumele na kanjani zithathelwe izinyathelo. Lona ke ngumbono wembukeli iSABC etethweswa kutiphendvulela ngawo. Kuletinye ke nasibiye titolo. Takhamuti taseLeidenburg eMpumalanga tithi tikhalo tato tekakhwela umgwaco iD2571 lohlanganiswa nemigwaco iR37 atinakwa. Wemgelekile ke mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucetha kungena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi. Takhamuti taseLeidenburg eMpumalanga tithi tikhalo tato tekwakhelwa umgwaco iD2571 lohlanganisa nemigwaco iR37 atinakwa. Letakhamuti tithi taqala kukhala ngalomgwaco kusela nga2020 bosomabhizinisi bakulendzawo nabo bathi emabhizinisi abo awahambi kahle ngenxa yesimo lesibi salomgwaco. Umgwaco loke wabanatiyela sewunetigodi nelithuli. Takhamuti tithi solo tabeketelela lesimo kusukela ngeminyaka wa2020 banikati baleli plaza kulendzawo bathi tekulima kanye netekuvakasha tithi kabeteke kakhulu ngenxa yesimo salomgwaco. But it's been wet and impassable for the last few days, and it's actually been catastrophic for the farmers to get. They're unable to move their product, they're unable to move themselves. If there's an emergency like somebody needing a hospital quickly, we can't get to a hospital quickly. It takes us an hour longer to get our children to school. Maria Selepe uhleli kulendzawo kusukela ngeminyaka wa2012 uthi umfana wakhe utelwe amcemane kephanyalo sewuphethwe isifo sesifuba lesibangelwe ngulo loluthuli kulendzawo. Ube affected se ana 2 years ngale dust lena sihlala kuyo lana. Ngoba ekudleni emandini yonke into nanoma badlala la ngaphandle mani yonke into idust mangimisa eclinic nasetibhedlela bathi ibronchitis yaqala ngebronchitis kwabuya sebathi iasthma semntwana uphila ngetispray enengalahlekelwa namsebenzi ngenxa yokuthi umntwana wami uhlala agula. Takhamuti tithi imitamo yato yekuncedakala kulesimo iphelele emoyeni. We are now fighting for our rights for this road. You can see now we cannot drive on the road. If you drive right opposite to us, you can see there are big holes there. Even our cars cannot drive. Kube ne side briefing la kubitwe khona bo soma contract labancane kuthi bade bathu participate nge project le khona. Kwatholakala ukuthi thina njengemphakathi leyo ndzaba siyithole ebusuku. So ma members omphakathi lamaningi akakhonanga kufinyelela lapho. Imitamo yekuthola litiko letemisebenzi yesive imigwaco netekutfutsa ukuthi iphawule ayikaphumeleli.
I-White House ithi mengameli waseMelika Donald Trump akafuni kubona abantu bava buhlungu noma balinyatwe etitaladini takule lave njengoba kuthonzisana kuchubeka eMinnesota kulandzela impi yemaphoyisa labukete kungena nekuphuma kwebantu kule lave netakhamuti letikhala ngekucindzetelwa kwemalungelo ato. Akhuluma e-White House ngemsombuluko mapalane wetindzaba uvikele umsebenzi wahulumende lobuke umthetho wekungena nekuphuma kule lave lapho achaze ukudutshulwa nekubulawa kwemhlengikati eMinnesota njengenhlekelele. Uphindze wasola nebaholi beDemocratic Party ngekungahloniphi imithetho yelive. Nobody in the White House, including President Trump, wants to see people getting hurt or killed in America's streets. This includes Renee Good, Alex Preddy, the brave men and women of federal law enforcement, and the many Americans who have been victimized at the hands of illegal alien criminals. This tragedy occurred as a result of a deliberate and hostile resistance by Democrat leaders in Minnesota. Uthi luphenyo loluholwa yi-FBI ne-Homeland Security luyachubeka. The president supports those investigations, and as I've said repeatedly, he wants to see them move forward. Njengoba ichubeka nekudipha emandla imibhikisho, mengameli Trump sewuthumele umphathi wetekphephe eminceleni eMinnesota umnikete umsebenzi wekubuka kusebenta kwe-ICE ngemuva kwekudutshulwa kwebantu ngemgcibelo. We'd have to arrest 7,000 every single day for the remainder of this administration just to catch the ones Biden releasing it. Hulumende wa Trump uyachubeka nekutfola incindzetelo ngenxa yemibhikisho lechubekako. Nazivakashele timakethe tetimali sithola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Sashintshele ligama lenkundla iOrlando. Lenkundla leneminyaka lenge-60 seyibitwa ngeOrlando Amstel Arena. IOrlando Pirates ifuna kudlala kahle kule nkundla iphindze iphumelele nendebe ye-league. Lenkundla ngiletinye inkundla letimumatha abalandzeli abangetulu kwa-37,000 sekudlala imidlalo leminyenti kuyo kusukela yavulwa kwekucala nganga 1959 kazi nemlandvo lomnyenti kusukela la kuleli latfola inkululeko. I can share a lot of memories with the stadium. You look at the way they revamped it before. You remember we were playing against Tanda Zulu Royal when Tiko scored, I think, 2 goals on that day. Lobeka ngikapteni wePirates Innocent Mayela uthi bafuna kuphumelela ileague kule season. Obviously, when you look at our season so far, you know, we are hoping and we are wishing that we do go all the way and win the league. That's our ambition. Inkundla letasetshenziswa amaqembu ukuthi lolonga ngesikhathi senzebe yemhlaba kanti kumgcoka ukuthi inakekelwe. Precious moment for us, more especially for a team that comes from the township and understanding the challenges, especially in the township, and also, you know, the current challenges in the country where infrastructure and property is dilapidating. Lobudlelwano bamagebhula lomnyama nalabachasi butawuthatha iminyaka lesihlanu. Kunasibusiso Mahlalela ke kuleti hamba embili kuleti phuma embiteni kuligwalagwala FM. Wotanato Sibu. Asibusele kumbukele kuzoba deswati ku SABC1 khona ke ekhaya. Sitawubaka bani ubufakazi baselangeni lesibili bemnumzane Vusimozi Khetmatlala njengoba ke emalungelo eParliament Solomon aqhubeke njalo nokumphinzelita ngembuto onake lekomiti esikhashane lasukunyiswa kuloko eParliament la kulele kuphenya kabani ke insolete ngohlakalo emaphoyiseni akuleli vele eNingizimu Afrika. Saphinze sibuya kabani njengoba ke kuba ngasi ke Solomon ke ukukhulu ukuphonsisana kulivele eMelika nelivele eNingizimu Afrika njengoba ke imbiko levele ke ebusuku itolo naye lethi Mingamela seMelika uSkelivela laseNingizimu Afrika ngetekela amenye ke uthamela ke nake ingcunguthela emhlangano weG20 leyo banjwa kulo ke livela seMelika ngeminyaka lotako wa 2026. Sibona ke indlebe emnayele ngesimbi yesithupha kuzamadebe ensimbi yesikhombisa kulihlelo letiphuma embiteni kumsakado likwalagwala FM. Sibonge emlingane lithemba egoli zamamalehle mbukele ekhaya.
Sibonge Sibuti ngawo-ke talamuhla siphindze sihlangane ngalwesine kepha bakhona abalingani bethu besindebele kusasa ngesikhathi lesifanako kuyo yona lenkundla. Ungaphuthelwa-ke simo selitulu nanto zakhe Mathebula ngemva kwetitolo. Inzamba Lenhle Ngwane. Sikubingelele sokwamukele kunasi simo selitulu kusihlala muhla sibuka kakhulu ke kulindelwa ngolalo muhle kanti ke masibuka sithombe sethu akhombisa kwamahla kakhulu ke mathuba emvula mawubuka ke la cishe ke Eastern Cape njengoba lapha kuye ke la 60% kanti ke asimile ku 30% mawukhuphukela ke la impumalanga yelive ngolalo muhle njengoba ubona cishe ke limbonya ngemafu mawuhla ke la uya eNtshonalanga Kapa ngolalo muhle kanti ke uma sichubeka sibukela ke la naselangeni la kusasa ngolalo muhle sesekhona lawo mathuba emvula lapha kuye ke la 60% ikakhulukazi sifundza ke Eastern Cape kanye nengcenye sifundza ke la iFree State ngolalo muhle kanjalo nelive ke la iLesotho kanti ke ikhona nalenkungu lekhombisa ke la kukhasa phasi njengoba lisesekuye ke lapha 30% mobuka ke la ikakhulukazi empumalanga yelive ngolalo muhle kanti ke sixwayiso lesivela kuba South African Weather Service likhombisa ke ukuthuma kakhulu mobuka ke la cishe ke enkabeni yelive ikakhulukazi ke la sifundza ke la Eastern Cape ngolalo muhle kanjalo nesifundza ke la iFree State ngolalo muhle kanti ke naselangeni la kusasa sesekhona ke lesixwayiso sekuthuma kwelitulu mobuka ke la ikakhulukazi enkabeni yelive ngolalo muhle kanti ke la ngahle ke kucubuka umlilo emadlelweni lathite ngenxa yekushisa lokubonakala ke kukhona ikakhulukazi ke la esifundza ke iNorthern Cape ngolalo muhle masicubeka sibukela ke la emazinga kushisa la ngeni la kusasa masibuka ke la sifundza iGauteng indzawo lefana nabo Pretoria liyashisa nga 31 nobe ke 30 lapha ke eBroncosspruit 29 mabuka indzawo lefana nabo Springs kanti ke kufuthumele eCarltonville ngolalo muhle kanti ke iLimpopo indzawo lefana nabo Liphalale kanjalo nabo Thabazimbi lapha ku 32 31 eMusina naseThohoyandou wehlele boPharabula ngolalo muhle kuyashisa ke leto indzawo leto kanti ke sifundza impumalanga indzawo lefana nabo Skukuza lishisa likhipha umkhovetsheni nga 32 kepha ke emashishini kanjalo nasembombela lifuthumela nga 29 kanti ke mawubuka uMihlebe kwehlele emalahleni lapho kuye ke la 28 kanti ke 30 ngale ke kubo Sekunda ngolalo muhle kanti ke sifundza iKwaZulu Natal indzawo lefana nabo Vryhead kuyashisa nga 31 wehlele eMnambithi nga 34 ePietermaritzburg lapha kuye ke la 33 kanti ke mawubuka Richards Bay lapha kuye ke la 32 kanjalo nase uLundi ngolalo muhle kuyashisa ke leto ndzawo leto kanti ke sifundza Eastern Cape indzawo lefana nabo Nquba lapha kuye ke la 33 kanti ke Komani 32 mabuka kuMaletswayi kuyashisa nakubomthatha nga 31 kanti ke Makhanda wehlele kuBocebeka lapha kuye ke la 25 ngolalo muhle kanti ke uma siqhubeka sibukela ke la sifundza iWestern Cape indzawo lefana nabo Vredendal lapha ku 33 kuyashisa eGlen Williams nga 36 kanjalo nase Beaufort West nga 35 mabuka boVuster lapha kuye ke la 36 kuyashisa kepha ke liPholile George nabo Mossel Bay ngaye ke la 24 ngolalo muhle kanti ke masiqhubeka sibukela ke la sifundza iNorthern Cape indzawo lefana ke nabo labo Springbok lapha kuye ke la 33 kanti ke Calvin ngolalo muhle lapha kuye ke la 35 kuyashisa nakubo Saraland nga 31 iDR lapha ku 37 kepha ke Uppington shisa likhipha umkhovetsheni ngaye ke la 40 ngolalo muhle kanti ke mabuka indzawo lefana ke la nabo Kimberley likhombisa ke la kushisa ngolalo muhle nakuleto indzawo leto kanti ke masicubeka sikubukela ke la sifundza iFree State indzawo lefana nabo Bothaville likhombisa ke kushisa ngaye ke la 36 eVelkom lapha ku 35 wehlele ku Bloemfontein kanti ke Harapdam lapha ku 34 kepha ke Fixburg lapha ku 32 kanjalo nakubo Bethlehem ukhuphukela ku Frankfurt ku Sasolburg lapha kuye ke la 32 kanti ke sikhombisa kuba nemvula nasi sifundza nasi ngolalo muhle kanti ke masicubeka ke la sibukela la ikakhulukazi isifundza sethu sekugcina ngolalo muhle mawubuka ke la ndzawo lefana nabo Tosca lapha kuye ke la 35 kanti ke kubo Vryburg 36 mawubuka boTaung nakhona lapha ku 36 ikhombisa ke la kushisa kuleto ndzawo leto kanjalo nakubo Rustenburg ngolalo muhle lapha kuye ke la 33 kanti ke mawuhlela uPotchefstroom lapha ku 34 lokusho ukuthi kuyashisa kuleto ndzawo leto ngolalo muhle nabo Lichtenburg ibo Klerksdorp nakhona likhombisa ke la kushisa njengoba nginasinye ke naso sifundza lesikhombisa kuba nayo ke la imvula ekakhulukazi elangeni lakusasa ngolalo muhle angisho ukuthi kungako bengikuphathele kona busuku abube ngilobuhle